isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon da idrama ita kat manipod kanipagayam tayo arafi. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naragsak nga aldaw, kas tamatan kadagiti padak adumdumngag. Nakapagsurat akmet takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadagiti makangag. Jak mabain a mangibaga a may saak kadagiti makunkuna at tagibi wenno ampon. Awan ngamin anak dagiti nang tagibi kanyak, ket nariknakmet ti panangipatagda kanyak kas pudpudno nga anak da. Isu na laeng taidin addaandan iti anak, namin pinsan dametten anak baliw. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nanang, tatang, kita nyo. Nagado ti binuras ko akamatis. Nan, kitaak man anak ko. Ate, oh. Nakaado ka mo't ngagpay so anak. Siyempre, siyak pa iti kunayaw. Ay nabilib ako na talaga iti kinagagat mo, Rafi anak. Agpada kayo kinitatang mo. Adumot laang ti binuras na akamatis. Ay, siyempre, sino nga'y kumatitimawidan na no sana siyak. Siyak tinangisurukin ko no kasano ti agboras iti kamatis bakay. Ninanang tinangisuro kanyak tatang. Kunak no siyak anak kau. Ay na, saan mo't kat anapatag no asino kada kami kinitatang mo tinangisurukan ka. Tinapatag, agkakadwakan agdeden na tayo. Husto ti kinuna ni nanang mo anak ko. Uray na bambannog tayo, basta agkakadwakan agdeden na tayo. Umanayo, naragsakmi ka ni nanang mo. Nanang, tatang, agyaman ka, talaga anagasa ta. Ngamin, da kayo tinangampon kanya. Rafi, saan da ka abastampon laang, anak? Anak da ka, kat da kami tinaganak mo. Dahita ko matiimulam iti panunot mo. Kang runahan iti amin, saan ka lang nga basta dimteng iti biyag may. No di ket parabor na kati Diyos kada kami, anak. Ikarik na nang, tatang, intun dumakkelak, saan kayon to abaybayan? Aywanan kayo, aging ga lumakay kan bumakit kayo. Di kayo to pulos panawan na nang, tatang. Happy birthday, anak! Happy birthday! Wow! Nagadumot ka na makan. At dapay cake kan salad. Siyempre, kasangay mo nga ro, di nagluto kami iti ado. Para kanya kami na gito'y nanang, tatang. Ketuway. Saan laang aday ta, anak? At dapay regalo mikan ka. Atoy. Anya nga dito nanang. Lukatam Tano maamam no anya na itanak ka. Ha? Dahil ito iti sapatos sa mapan ko kita iti department store. Tunggal mapanak iti palengke. Wen, anak. Nadlaw mi ngamin kan tatang mo at tunggal mapantayo iti palengke. Kat day ta sapatos ti sang kakitam. Iso aginatang para kan ka. Thank you, nanang. Tatang, thank you talaga. Awan anyaman na, anak. Saan tayo abak nang? Ngam kayat mi nga iparik na kan ka nga special ka kada kami. Saan laang nga ita akasangay mo? Nudikat itinal daw. Da kayo ka ni tatang ti pinaka-espesyal a regalo kanyak, nanang. Mala, gusto na itan. Tinasaya at puyutamon ti cake. Ti kasta, makapangantayo mo tayo, tanay. Mabisila ka. Ayun nga agpaiso, anak. Ala, sinjam nga roden ti kandila, lakay. Aday ta,
Agwish kan, anak. Kalpasan na, puyutamon ti kandila. Oh, anya nga itinwish mo, anak. Secret! Anya? Sa pala kumata ka na yun nakastriyan niya, nanang, tatang. Katuan, paikit din na saan ngay. O, ala, mangantay nga rodan tanay. Itay pa'y nga kirkiraos ti tiyan ka. Lakay, kasla maulaw ka. Magtugaw ka pa ya. Aginanak ka pa, bakay. Wala kay, Oh, at iti danong, uminom ka silya. agyam anak. Kasta unay man nga minan ti pudot na. Ay, wan nga rod. Nagbara ti panawan. Oh, kahit, kumusta ti Riknam? Madya talaga. Kaslagri ko ti panagkitak. Ha? Tulungan na, Romeo. Maul-ulaw ako. Silya! Silya! Kumusta ti asawak, doktora? Awan rumba nga pagdanagan yo, mister. Nasayaatan ti kasasaad ti asawa yo. Oh, agyaman ak Diyos ko. Thank you mo't ka na kayo, doktora. Anya nga minaya tinapasama kita asawak. Apaya kilat mo't latan ang naawanan ni tipuot. Congratulations, mister. Masikog ti asawa yo. Ha? Agpaiso, doktora. Wan. No, basta. Maadaan kan iti anak, Romeo. Ay na, agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak. Ta sinong batang mutlangan tinabayagan nga ikarkararag may. Thank you, Lord. Kaya't ka di asawan na ita, amadaanak mo ito iti kapsat. Wan, anak. Adanton kabsat mo. Yes! Ikarik, aywanan kan ipatigkunto niya din ko. Kasi iti panangaywan kan panayipatig yung kanyak nanang, tatang. Nanang, ano yung bagan? Anya day tarafi. Kuha nanang. Mabiit lang tapaturugag pa ito adim. Ay, itimpla man kiti iti gatas na. Tani, awan ikastang agtimpla. Diyak maidiso ti adim. Sige nanang. Hustunan anak ko. Na 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 na. Amangan mo't numabisin ti anak ta. Iso asangit, bakit? Katno kait-itad ko lang ang itigatas na. Tilampin na ngay. Amangan mo't nung nabasa, iso nga griray. Ay, mabiit lang ang takitaak. Ay, sus, nabasbas ang agpaiso. Isumot lagayam asangit. Kunak to pa ikay. Mabiit lang ang tasukatak. Nanang, tatang. Nasaya at matasimangpot kan, Rafi. O nanang. Nanang, kita ang tikard ko, oh. Nagngangato man ang nagitigrado. Madamdaman to daytan, Rafi. Di mo disturbo ni nanang mo. Kas makita mo, suksukatan na tilampin niya ating mo. Sorry, tatang. Excited ak lang kami na mangipakita iti card ko. Mala, madamdaman to daytan kunak mo. Hingga katagaon tamangan tayon. Apag gustong to, inton malpas nga agsukat niya ating mo. Uwan, tatang. Wah! Wah! Malakan ka ti anak tabakit. Bungis-ngis. Di mo pa'y kayat naragsak. Ay, kayat ko abakit. Tatang? Oh, ada ka ni bagam, Rafi. Amang ano mabalin nga gay ayam tayo manan iti chess. Iti kasta, ad-adda alo maingat. Inton maminsan ton. Ado pa nga mintaramidag. Karmay sa awan mga aweri di adim. Saan mat siguro ang narigat nga awatan day ta, Rafi? Ha? Kwa? Uwan, tatang?
Mawatak mat kit di. O sige, panawan ka pa dito. Sige, tatang. Adan kapsat ko. May sako na manong. Isa rumbang lang, agbalinak mat na natibkar. Sana rumbang agimunak kanyaring ko. Tinasayat, mapanakit di makibasketball ijidaya. Total, awan mat aramidak di balay. Tatang? Di nakdisturboy. Kita amot apat paturugag ti adem. Ka man kitag timplay ti gatas na. Uwan tatang. Anya nga dyan na buong Rafi? Ay unay kamutin, Rafi. Day tanang arudan ag timpla iti gatas ti aramidam. Di mo pa'y mo't maaramid ang nasayaat. Sorry nanang. Diyak man ting gagara nga may batang ti bote. Anya manan aya tinaramit na. Ay na, naibatan na ati bote ti gatas. Awanon, naibulangan iti swelo ti gatas. Di kat sayang ti gatas. Ay unay kan Rafi. Kanayan mo't lakit di nakasta. Amom mo'y takasapulan ti adim da ita. Ay na talaga adi kag pampanunot. Ti ko na na. Imbilang dak kas pudpud nung anak da. Ngam apay nga ya kas lajak meten marik na. Manipod na yanak ni ating ko. Awan meten oras da kanyak. Nagsakit. Kaslawan meten serserbik. Agkakasakit pa lagi ti sa uda kanyak. Sorry, nanang. Tatang. Ngam nasaysayat siguro no pumanawak langan ni ti balay. Iti kasta. Sa anak ko na masaksaktan iti kastoy. Kat may pamaysayo meten nga iwanan ni ading ko. Oops. Kumusta mo't katanda nanang kantatang? Sinapuldak nga tamat, idinamuan da api manawak iti balay. Kailiw ko idan. Kastamat niya ading ko. No bilang tagsubli aki di lugar mi. Awatan takpay nga ta. Ay, nagrigat gayam tagbiag ngagmaymaysa. No saan lang apimusay iti aksidente dagiti dadakkel ko. Ang mga no sa anak mo't ngagrigrigat akasto ita. Ang anyangay nga rod. Talaga siguro ada ito tigasat ko. Igaad ko kiti tagtrabaho. Iti kasta. Makaurnungak iti pagadal ko. Wen, ituloy ko ti agadal, apama na makaurnungak. Rafe, Barok. Da kayong madgayam, Antinelli. Ada ka di iparamid yo? Wen, Barok. Anya day di, Anti? Kalpasan ama i-deliver mo dagiti danom. Sumarunukan to ije puistaw, tapno ada kadwak nga aglakaw. Wen. Wen, Anti? Sige, umuna ako di jay. Sige, Anti. Sana balit ta sumaruno akadagos. Apama na malpas kung i-deliver dagiti mineral water. Kita manla ang tibyagan niya. Aging ga ita, kasladyak pa'y laang mamati amay sakan nga engineer, Rafi Barok. Wan nga ro, Anti. Katnuan nyaman tinaragpat ko ita. Awan sa bali ang makagapuno sana da kayo. Da kayo tinang tultulong kanyak tapno makaadalak, Antinelli. Ay na, di mon panunutin day ta Barok. Kanbay siya, si kamot tinagsalukag, saan asyak. Nasingpet ka nagagat ka nga men, iso ang nagbaligi ka itibiyag.
Nagbalinakla ang mat nga instrumento, tapno matungpal mo dagiti arapa ap mo, Rafe Baraw. Ba nagapangyamyamana kiti Diyos, anti? Kat da kayo tinapilik ang mga martsa kanya kinton agkasar kami ken Rhea. No kasta, agkasar kayon kiniriya, Rafe. Wananti, panagkunak kat umdas matan ti urnong ko tapno agsimpa kami matan ken ni Rhea. Kaya't kumatan ti agpamilya, anti. Ay katuwad Panawan matan tapno asikaswam ti bagim barok. Total, adamot na talgad at trabaho. Kabailamon ti agpamilya, Rafe. Oh, itay ka pa asaan na matagtagari, Rafi. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo. Pampanunutom ka di manan, dagiti nangampun ken ka? Wan bakit? Nabayagan na jak nakita ida. Manipod pimanawa ki di lugar mi. Jak mat na nagpakpakita apulos. Kailiw mo ida, kasta ka di? Wana. Saan lang nga basta kailiw? Dakkel ti utang ko anay baganakam karakwada. Kat, anya nga iti planom? Kayat ko amapan pasyaran dananang kentatang. Kayat ko ida makita. Kang ronan ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangpanaw ko idi karakwada. Sumuro takmet, Rafi. Sigurado ka? Wen, kayat kumot ida am-am mo. Kayat ko ida pagyamanan, gapo iti kinasaya at daitiken ka. No saan agapo kadakwada? Jakmat na sarakan ti lalaki nga inayat kan nagbalin nga asawak ita. Agyaman ak Rhea. Agyaman ak iti kanayo na panang supsuportam kanyak. Awan anyaman na lakay. Manong Rafi? Ha? Alison? Wan, siya nga rod. Ay na, nakatataar ka matan, Manong. Ha? Sika talaga. Mano atawan mo itong tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Naangaw kalata. Pudnot ibagbagak, Manong Rafi. Oh, kat kumusta kan? Ada ka din asawa? Adan Sika ngay. Awan pa'y, Manong. Madama pa'y laang agbirbiro ka. Anya? Aywan gayam. Nadamag mo ka din ti maipapankadaan ti Celia kini Uncle Romeo? Ha? Ne? Anya ti kahit maasawan, Alison. Sigun kininanang ko, masakit da kano adwa. Nabayag da kanon nga aguy-uyak. At awan ti mga aywan kadakwada. Anya? Ne? Kasaro nga awan mga iwan kadakwada. Kat adamat ti kabsat ko ijay. Ay na, awanan ni Sheena ijay, Manong. Adan ijay Amerika. Anya? Adan pamilya na ijay. Nakiasawa ijay Amerika ti kabsat mo, Manong. Damag ko pa'y asag paminsan laang kanong agipawit. Kansag paminsan na matlaang nga awagan dagiti dadakkelyo. Kasta? Wan, kan adda pa'y may saan na ibaga ni nanang kanya. Anya dayta, Alison? Si kakano ti sang kasapul daan ti Celia kini Uncle Romeo. Kaya't da kakano ang makita. Nangag mo na dya, Celia. Anya day jay, Romeo. Kasla damot nagtuktok. Adaya, awan mo't nangag ko. Adda nga road. Oh, daychay man. Aywan. Inka man kindi kitain, bakit? Ne, asin ungay nga taday ta. Awan mo't amok nga umaymang sarong karkadata. Diyak mo tinasaya at inka kitain. Iti kasta, mamuanta no asino ti agtuk-tuk-tok, bakit? Sige, mabiit laang arot tamapan ko kitaan lakay. Naimbag na orasyon na.
Ha? Rafi, anak. Sika ka din ngagpaiso na ita. Siya nga ron, nanang. Kumusta kayon? Ay na, Rafi, anak ko. Ay, Rafi. Nanang, Ay na, agyaman na. Tanalagip na kami asin narungkaran, anak ko. siyempre mata. Kasta ti kinapatagyo kanya, nanang. Aywon gayam, ada kadwa ka nagawid. Ni Rhea, iso ti asawak, nanang. No kasta, adan asawa, anak. Wan, nanang. Hello, nanang. Agmano Kaasya na ka, ti Diyos, anak. Ala, umunag kayo. Ay, Romeo lakay. Romeo, adan ni Rafi. Si Mang Puti anak ta. Kadwa na ti asawa na. Tiyan mo, bikat saan na ka na makita pa ya Apolos, Rafi, anak ko. Sorry, nanang, tatang. Sorry, no pinanawan kayo ini. Sapay lang ko mata mapakawandak. Awan rumbang nga ikid daw am iti pamakawan, anak. Da kami ikid di ati rumbang nga agkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin dakkel tinagkurangan mi kan ka. Naamiris mi amanipod dimteng ni Shinay ti biyag mi. Saan dakan anas asikaso? Banag apagbababawian mi unay. Sikar tinangisuro ka na kami. No kasano tiyagbalin anak-anak. Kat iti kaano man, saan da ka nga imbilang asabali. Di mo lang amo no kasano kabayag ti panaguray mi iti panagsublim, anak. Kinapudno na, nanang, tatang. Iti kaano man, saan da kayo analipatan ni Rafi? Manipod nagamam mo kami? Da kayo akanayon tisang kaistoryana. Kat ita, natungpalan ti kunana apan ang sarungkar na kada kayo. Oray na bayag nga awan ka di ti balay. Adda kat adalat ta lugar mo dito, Rafi, anak. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak iti amin na panagayat kan pamatigyo kanya. Kalpasan ti sumagmamano alawas, iniyawid mi ida dito'y balay. Kat ita, dito'y dametten nga agnanaad. Da kami metten nga agasawa ti mga asikaso kadakwada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Rafi. Ken ka pagayam, Rafi. Numaminsan saan lang ati dara nga agtartaray kadagiti urat tayo ti pangrukudan iti makuna a pamilya. No diket no kasanom nga ipakita ken iparik na ti panangipateg ken panagayat mo iti maysa a tao nga uray di mo met kapkapin ano. Uray kasanupay ti pannakapasakit mo no ammom met abigbigan dagiti biddot mo ken ammom ti agkid daw iti pammakawan ken kabaalam met ti mamakawan, sigurado nga agbalin anatalinaay ti panagbiag mo. Alakastan pagayam, Rafi, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangay.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan a nasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana? Ala. Partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba. Nawatam. Uwan nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Ang saan madlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidik mat amin akabaalak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Ang awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang gitoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Ang di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kini nanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa.
Big at anak kami suot ka, idita. Apay ka di manan, May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay tidakda ka matam, mari, idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon, maray. Di mo man la malaplap danan tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awam madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan na si kasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatyamot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita ama. Imbes asyak ti pangpangtadan ni Randy iti birok na. Saan na? Ta iti dayjay matan asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso ama surunak a talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay, Saus. Talaga di kag pampanunaw, idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaan ang minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stada ngay kanumatan ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, istorya na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kan ti asawang. Parparigatan kanumot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Ang awan matimbagbaga ni Sheila akasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpot mat ngamin ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi magtasawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Kat, anya ti planong ita, Manong Randy? Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudno tinamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Manong, husto da ita na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti nama. Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dakman na muna pa ang kasadyay ni Nanang. Awan pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkalano kayo? Dandaling saan na may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Suron kaun. Happy nga minaya, nana. Anya tinapasamak. Kana sino ang babae ti dakdakamatin nga ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso matlagaya makasta tilagayo si Mungan. Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan da dya sila. Saan apulos?
Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray, iti manugang yun, nana. Ay talaga ah! Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Areglado, nana. Basta kumita akong mata. Katun ah, alangan mat. Siya ti makamo. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar aram kini sila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Na ito lang kadinala. Basic! Inton bigat mat lang. Rugya konti paparami nyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. Ah! 500 pesos lang. Ninalay dito mat. At ayo ako lang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ko. Eh, sana mabalin nana. 50% itawad tawata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. 5,000 mat kuma. Ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagnginamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan nana. Di kagdalag ta surbol mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo iti kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, well saan. Kayat ko, ah. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmat laang adagos. Mangalak laang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor. Sila, balasan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, ang apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ko. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Naaksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbanlasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kada kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay ang napasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita nakuunay tikas sa napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wen bakit? Di mo't naibaga kidengken ka.
Amay may sa akumpanya ti ayan mi ditoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Minda ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isu ana amuak makat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken ko ana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo ni Nanang dayta akinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tamakapag nakantumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat ka dagita sa ludsud mau Maray. Mare Minda. Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan, Nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasad ko. Kinapudno na, Nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta mo tan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatagkamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na Nanang. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlangan tinabayagan nga ikarkararan ko. Agyaman ako na Nanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaiso ng anak ko. Adadwa ang anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apu ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada ang mga asikaso kadagiti apu kok ita. Kat manipod idi nagbalin kami matan anasinged ka ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Kat pagyamanak unay ti Diyos.
Ngamin, inpaayan nakpay iti may kadua agundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Idita. Ken ka pagayam, Idita. Nuapay mo't ngamin ano maminsan, masapul a masaktan tayo pay. Masapul nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam Idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdamaket a Danobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agur-urnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Wan sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawaam atan aldawen. Amangan no ma-traffic tanto manan. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launay, sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabahom sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay mo ti addan ka id-iddan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo religyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpay so nagkalay sa kayo pa'y nga umuna.
Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson. Kaano ti pa nagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart, Hmm? agawid ak pa lang iti lugar mi inton pikan. Biglaan samat day ta panagawid mo ah. Imawag namin ti may sa kanang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Ah, kasta ka di? Wan, sweetheart, Kahit kaano nga iti panagsublim. agsubliak mo't lang iti malam. Kat si ka nga rod ah. Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tan tulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Oh, sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyarang. Adumat nga minti sambot ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anakin na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan tatang. Ala, mangantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wana nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwa ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod ah. Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi ta ka nito. Alaam to nga rod dagiti insaganak a prutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na na. Imbag dito ita libre tinatang. No ija syudad, magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga rodan, tamapan nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadengdenggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo mananti kinalaing mo ngagdaniw ah. Ha? Amom, sweetheart.
Sipod dimteng kay tibiyag ko. Nagmaris rosas tinalidem ang ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak nagpayduma adungo. Amom ka di mat anak karagrag sakak no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak no saan ka makita. Kat ar-ara paapag iti rinabii asika ti kaduak. Aging gadumtan ti agsapa. Oy, nagana sa nadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaut kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet-met na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat ngarod ano kasta lakay. Isuma ti makakaadda nga ang lutluto ka naglablaba. Aya, Wain, lakla mo no idiadda akla ang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak ang mapan iti talon. Inaldawak nga agling ay. Bareng ano talaga nasingpot da nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kasta lakay. Kailiw kumutin di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantukin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat na ka kadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw-dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at iti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One, Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Ay,
Claudine. Claudine, Iso ada kayo adwa, paliiwan nyo ang naimbag dagiti nobyo yo. Di kayo nagtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayong tumat lang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Hanggang kas na kunakon, saan nyo nga itad amin a pamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan nakas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik day tay timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya biti parbangon. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erickson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan laang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawon da ito Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag, kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawon da ito At da ilimlimad ni Erickson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak kaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsakan ni manen ti urok ko. Iso adi ka nakaturog.
Jak pa yung napuutan na bimbangon ka. Saan mat, sweetheart? Jak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot ken ka, sweetheart. Anya? Maala, agtugaw kakit din tayo timplaan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla ti kapek. O sige, sikat ti makaamot. Sana bale, mabiitan to'y lutlutwag. Oh, apay, di ka pala nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Saan, Erickson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Patsyak ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Ang sweetheart, Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang no talaga adyak kabailan. Sige nga ron. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, di kinaadagaya man anak mo, Erickson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti puso, iti kastaunay a sakit na. Diyak mo no niya ti aramidag. Kasano napasamak ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko idi. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erickson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erickson kadwa na ti ubing. Manipod binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti may sapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na ket ti gayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erickson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramida, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga ang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti baginaken ka kan iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kaniayat nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro a masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam,
Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat.